sambut nomor di 12. Horas marita saluna o putana di jolo matu kotom siala budi sureya kana pinukana putana bat jolo ikon iutonong nihita akano budi pe asata mulai ma ulot dari bagasan opaso alanong nga mga gari hamis yan kecamatan itong Huda Kabupaten Hubak Kasubutan ope amang bataga guru mudu Lotong-lotong kau tadagarin mi takkas mga tao tumakkasan ma alu-aluhon alu damang matuangat-tamat tuwa di bata mga dialog damang betuangat-tamat tuwa di bata ngayon penguse alu damang matuangat talaga doon inakkaso Dialog dalam betul amat telaja dong inata sulbar. Main pemuse, alo dalam matu situan nato. Gabi mat jalan luas. Asa magmula manadengkan, magmula manuli di Kabupaten Hubak Kasubutan. Baik dalam magodang mula-mulai, las baru dalam matu godang sopa-sopai. Asa sa nilo di situ-situ ang na pinati ko mahujud dito pinitopian sa itu dia harong mga anak ka sa dapat agpas saurian nang masoni tu akka masyarakat hubang sa hasudutan asa sa taring manyak kita rap sa udot rap mangakak mahita tudolot rap manibuk mahita tudoruan ope amang batala guru mundur asa solot yang dolok manangas si jauh-jauhan asa sahata mahari tu dolok sahata ng tudolungan may damang magodang mga ledi imagodang hata sa opisigi asa tumilet nga daw linadengan di Kabupaten Hubak Kasubutan may damang ma
Asa songon niro di situ itu amaronan. Asa sa di solma sa matulutian. Lelit kita mangolu sa sa matubanggabian. Ope amang badala humudu. Asa tinahu mahual tiyo baik tu banuhatan. Baik damang magordang si tiyo laos barumudan matugordang asahatan. Demikianlah penampilan dari nomor undi 12 dari SMA Negeri 1 Lintong di Hutan. Luar biasa, bakat-bakat yang hebat. Ngomong-ngomong masalah hebat, nanti Polidokon kami Indonesia Festival